To sports outdoor games from here. Yeah. Kimol like basketball kimol polom. Volleyball hitale. Some come on. Basket. Yeah! Good shot, good shot. Basket. Okay. Let me do it. Come on. Take me a video. You guys don't know how to score. Like this. Okay. Here goes Shepa. Yes, come on. Let's see. Oh. Boom. Oh. More power. Come on, one in one. Oh. Oh, nice. Let's go. Volleyball zong kimol way. Volleyball zong. Basketball, football. Hay lắm mà. Van pi lối, tung nâu tê thon pi tê. Xe là kimol mà nâu. Xe là kimol luôn mà. Ok, xe là bằng chỉ kimol. Football hay là mà soccer. Tung pi nu mang tê nào đón com. Nào chừng com. Ok. Hay là mà anh yêu pen té. Nếu pen té. Nó cái khai gong mo. Wow. Hung sele hate. Wow, hung sele hate. Okay. Hatu ấy. Swan pi lấy hi được mo. Come on Swan pi. Hele qua. Kêu cầu. Alo khu to ấy ha. Mạ mấy. Oh yeah, nào luôn sang. Okay, luôn sang. Yep. Okay, you did it. Ni tak lắm. Sport break akin ito kaya. Ano mo gari. In pai dek ta ya le. Van khong china guang ha. Ilam pai dek hi thok mo. Tu zan ta kina. Zan khatong kya kina. Ai the pa banong hua. Tu na ya. Van te pokhin dek hinte. Pa te no te anana. Ivan te da pocket di ha. Mo. Na pocket di hi mo le. Ai le save tuam te le space mo. 뭐야? Sắp cần đi, áp sát. The food is coming. Day 3, July 16. Nitakan ni tao ngay. Yan nitakan. Dinner. Yeah, anong paita eh? Anong paita? Nunod na, papata anong toita eh? Oh, siya bang nang nanalo niyo boy? Nunung ako. Ano kunta? Ang kihom siya tay.
What is that? Bagian ini aku. Mac and cheese le bang. Chicken nuggets mo. Kan dah keluar ke mac and cheese. Mac and cheese and chicken nuggets. Ya. Numang siap dik tak mo ke. Ciao le. Bye bye. Dah bina tunggu le. Cek nom boleh demuang. Bye bye. Bang tian hi le an ni lai. Yaปะทองอามาเป็นกระเชฟเว้ย กระเชฟอยู่เมกันเต็งนี่เตะกับกิจนูอันเนี้ยว่าวันพินสันวังก็วันพินเลย